Everything sucks. Just kidding. Everything is great. No, really, I haven't thought about my ex today. Oh wait, fuck, I just did. But everything sucks. Just kidding. Everything is great. No, really, I haven't thought about my ex today. Oh wait, fuck, I just did. But I went outside for the first time in a few days, and it felt nice, and I might try doing exercise. Not really. Everything sucks. Just kidding. Everything is great. No, really, I haven't thought about my ex today. Oh wait, fuck, I just did. But I went outside for the first time in a few days, and it felt nice, and I might try doing exercise. Not really. Kangen banget, udah lama gak makan di Pertok. Terakhir makan di Pertok waktu tinggal daerah sini. Terus tiba-tiba tadi pengen soto, terus pada tutup, bukanya di sini. Biasa mainnya gitu. Dapat invitation dari Erika dan ini dari Gure. Ntar aku bakal datang ya abis jet ski. Oh, ini ada alamatnya di mana, dan ini private invitation. Lucu banget. Invitationnya lucu banget. Terus ini kok tulisannya cuma Hai Karin dong ya. Yang lain kayak ada Hai Shannon and Noel. Oh, lupa, jomblo. Oh, ini hampers dari Nora Beauty Care. Thank you, Nora. Here's another hampers from Clarissa Putri. Thank you, Clarissa. Lucu banget, ini tempatnya sangat berguna sih. Bakal gue pakai banget. Thank you, lucu. Nah, yang ini lucu banget nih, lengkap banget. Dari Oh Beauty. Jadi salah satu klien gue terus dikasih lipstick, lip cream, banyak banget. Thank you. Hari ini saya dapat tasbih berapa banyak? Nah, kalau ini bukan hampers nih, gue dikirimin lucu banget. Kayak swimwear gitu dari Kelly. Thank you. Terus kemarin gue milih sendiri gitu. Ntar gue bakal pakai deh selama gue liburan. Si anjing, dari mana aja? Hobi banget sih ngeghosting. Ingat ya, kamu tuh anjing, bukan buaya. Tuh kan jadi inget mantan. Kita hari ini akan tasting food collaboration One Fun and Au Karin. Let's go. Di Well Space. Di mana? Oke, ini jadi travel base. Ini chicken kan, Pak? Chicken. Fun kan jadi tal. Oke, kita coba ya. Ayo dong, coba dong. Broku. Ini broku. Menurut aku di sini.
nggak pagi, nggak malam. Kesini aja main gue. Tapi hari ini dia berbeda. Karena hari ini ulang tahunnya seseorang. Siapakah gerangan? Gue dekor nih, buru-buru. Halo, selamat pagi semuanya. Hai. Oh iya, sama-sama guys. Oh ini latihan podium untuk tahun depan ya? Tahun ini? Oh emang gak bisa disagi, dipuji-puji. Semua panik boleh dong. Paniknya ada menurut aku. Happy birthday! Pertamanya gayain men. Sumpah. Dia nangis sedih. So this is very precious. Not just the present, but the moment. Nangis dong. Mas, guys, fotonya guys. Ada yang mau foto? Dia kan mesra bang, apa kayak gitu lah. Oh my god. Bro, inget ini punya biar nih punya lo. Iya. Bro, dipinjemin doang. Guys, thank you so much man. Oke, bro lah. Akhirnya kita bisa semeja ya. Akhirnya. Sama lu. Emang gua ada cita-cita pengen punya gitu. Ya, lumayan sih. 1, 2 lagi. Sorry komen, masker. 1, 2. Bro, lu ada satu kata, dua kata kan, bro? Ayo. Bro. Namanya 30 something. Cie. Ih, udah gak sedih lagi. Akhirnya ada yang ingat gitu. Thank you so much for the birthday party, man. Happy birthday. Thank you. Love it. Thank you. Seneng. Pertamanya gayain, men. Sumpah. Dia nangis sedih. So this is very precious. Not just the present, but the moment. Nangis dong.